Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingan di tinagan a Vina, manipod la Trinidad Benguet. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag, tabarang makaibati ti adal, kadagiti dumdumngay. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Vina dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nabartag ka manan, Lito Lakay. Kasta ka dilatan ti aramid mo. Minalam ang mabartag ka. Kat, ayaw ko man ti parikot mo, no kanayo na mabarte ka. Alagi di, mangisagana kayo ti anak, tanay mabisina. Darasam. Unay kalakit din ay Lakay. Maala, umay ka nga ruda ni Kusina, ta isaganak ti kanam. Kasta man ti ko na. Agtungpal ka adagos no tay bagak. Kundi ka sumanaw no kasta na barte ka. Takagurgurak ti kasta. Namaram, ha? Alawanan. Agsarita tantulaangan, inton saan ka nabartag. Ala, inta kita ni Kusina, tapno makapangan kan. Di ka naglaaw-laaw, tapno saan ang mabwak dagiti ka aruba. Anyamot na ti pasidam kanyak si Kabina. Ugot man ti sayo rin. Talagang awan amo ma. Pasensya kan Lakay. Awan nga minigatang ko iti karne. Isu nga ano sa munti ugot ti sayo ti asidaan. Makauma ti kasto abiyag. Awan pa na imas sa masida. Tsakla ko man nagaw-awit iti balay. Awan pa ganas. Anya? Amok nanang, uray di yung ibaga, pinagsasawan na kayo manan ni tatang iderabii. Lili anak ko. Nangag mo kayam dagiti imbagbagan ni tatang mo iderabii. Wen nanang, nagmadya talaga ti ugali ni tatang. Bagkumamat, no itad na kada kayo ti matmatgadan na. Hangam saan mat, gapo taarak ti pangigat-gatangan na. Apay nanang, an-anusan nyo kadilatan ti kasjay nga ugali ni tatang? Makaano sakpay anak ko. Aginggat ka ba alak? Ano sak? Kaputan na patag kanyak ni tatang mo. Maalakit din. Ingka ni Jay pagadalan. Amangan numala daw ka pa'y. Sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y dito balay. At to'y ti kape nanang. Agkape kayo pa'y. Ta isumat lang aming ti adda dito'y balay. Amabalin ko nga ipasango kada kayo. Agyaman Vina anak. Kat, kumusta kayo matan ditoy? Nasaya at kami mutlat na nanang. Ngam kas itisigod. Nauyong latat ti hasawak kanyak. Anya, saan pa'y lagayam ang nagbaliw ti asawam? Apay, agan anos kalata ka din. Ay, awan itan ti martir. Maawatak ti kayat yung nga ibaga nanang. Ngam, napatag-unay kanyak ti asawak. Kat mang namnama akpay laang iti panagbaliw na. Ngam ano nagundaw ay timpay mo kankwana. Ay ngam kanayon na mo't asayangan. Saan latamot ngagbalbaliw? Baybay andak kumapay laang nanang. Di kay agdanag. Amukon ti aramidat. No talaga asaanan nga agbaliw ti asawak. Ya, ala sika nga ron ti makaambaw. Basta di mo itulog, akabilin na kalatan di asawam. Ilaban mo mo't ti karbangam. Uwan nanang. Didak pakadanagan. Kabaalak ti bagi. Sa dino manon ti papanam, Lito Lakay. Awan bibiyang mo. Anya? Ala, di kan pakibiyangan no day ti kayat mo. Ngamsakbay arumwar ka. Kayat ka pa'y kumakasarita. Napatid ti kayat ko pagsaritaan ta. Anya, tanya ko mamati bagam karnyak. Alan, ibagamon, tanapatag ti papana kita.
Kaya't kakasarita, may papan iti nalabas a panagin inom mo iti arak. Pangaasim ta agbaliw ka kuman. Amangan no anya pa iti mapagteng mo, no agtultuloy iti kasta nga aramid mo. Anya? Oy, siyabi na ha? Di lang man isuro iti aramidag. Saan ka dumawdawat kin ka iti igat-gatang ko, iti ilom ko. So di nakaroon bibiyangan. Nakawatam, ha? Anya? Umay kan Marivina, agmerienda tapay. Madamdaman ton, Maririna. Adupay nga mintoy lalabaak. Umay kakit din, nagluto ak iti naimas apagsangwanta. Aginala kamot amangan numaurnungan ka iti bannog no kastater aramidam. Kasapulan nga min, Mare. Maawatan ka, Mare. Ngam saan arumbang asubra ti panagtrabahom. Gaputa ang mga no agsakit ka. Malakit din, umay kan. Di ka panawan dito'y paglablabaan, no di ka pala tumakder dita. Alaman laangan. Sige nga, Rod. Agmerienda tapay, sakbay nga ituloy ko ti aglaba. Agyamanakkan ka, Maririna. Talaga nasaya at kaagayam. Naimbag man ta nakapasyar kayo, tatang. Kumusta kayo matan? Mabit lang, tamang timplak iti kapeyo. Ay, nasaya at kapilat tamat kanina nang yaw ije balay. Ay, yun gayam. Inyag ko dagito'y natnatan. Tapno, adamat si daan nyo Agyaman naklaunay, tatang. Ay, syakti mababain. Gapoy ter aramidan ti anak ko kan ka. Ay, pasensya amlat ako man di asawa anak ko. Ang anusam, tabarang agbaliw tumatlaeng. Di kay madanagan, tatang. Maanusak pa iti amin. Kaputa ay ayatag ti anak kyo. Agihamanak nga runo kasta anak ko. Ay, di ka madanagan. Tulungan da ka amang idawdawat iti panagbalbaliw ti asawam. Katsan kami nga agsarday amang palpalagip kanilitaw. Agyaman ak unay no kasta, tatang. Adda kayo pa'y matlagayam dito'y salas, nanang. Apay, ururayan nyo kadimanan ni tatang asumangpet. Wahan anak ko. Masapul nga urayag. Tapno adda-adagos mangilukat itiri daw no sumangpet. Aglaaw-laaw tumanan. Nakababain ka dagiti karo ba? Sapay rabiin. Sigurado nga minaparbangon tumanan no agawid ni tatang mo. Nanang, nakakaasi kayo mat. Mapuyat kayo lang arudan. Makilabada kayo pa inton bigat. Tapno adagastusan tayo. Di naklatan panunutan anak ko. Kabailak da ito Umuna kalatan ang mapanmaturog. Adapay klase yu inton bigat. Masyanak lang aming kan ka, nanang. Kaanong nga taayang agbalbaliw ni tatang. Tapno sumardang matan ti panagregregat yung akasta. Jak mauma amang idawdawat iti dayta anak ko. Kat jak maawanan iti namnama. Ay ayatak unay ni tatang mo. Kat tarigagay ko launay ti panagbaliw na. Alaan, nanang. Tulungan kayo amang ikarkararag iti dayta. Sige nga rod, nanang. Inakon maturog ijay silid. Iturog yu pa'y lang nga rod dito'y salas. Kabayatan ti panangururay yu kan ni tatang. Ay lito lakay. Kunaktupay kat anabartet ka manen nga agawid. Sabay aglaw-law ka. Nakababain ka iti karuban. Sigurado amat maturog dan. Gaputa alas 12 iti parbangon. Ay, awan bibiyang ko kanakwana! Ay! Rumbal kayo, taglalaban tayo! Ay, pangasim ko malakay. Sumragtan di tabalay. Ay! Amangan no addamang tutupken ka kadagiti kaaruba. Umaykan! Sumragtan di tabalay. Apay alimlim, tagdagita matam anak kaw. Nagsangsangit ka kadimanan. Awan da ito'y nanang. Di nakpakadanagan. Kabailak da ito'y. Vina,
Agmay-may sa ka nga anak mi ken ni tatang mo. Impatagda ka iti kastaunay. Sa ita, paspasakitan na kalaang ti awanan bain nga asawam. Ay, panawam laang ang tapno agnakam. Isurot mo ti apo ka. Sana nang tsak kabangalan nga ramidan ti bagbagayo. Ay ayat akunay ni Lito. Katbang namnama aklatang agbalbaliw tumatlaan. Inton ka ano ngay ngagbalbaliw? Agbaliw to ka din, inton makaala itinadagsan na sakit na. Di ko masawan ti kastananang. Tsak kayat nga agsakit ti asawa. Ay, awan papanan na, no di kasta. Adto yan ti kapeyo, tatang. Lito lakay. Idisuklatan dito'y lamisaan. Sige, panawan kayo pa dito'y. Tapno makapagsarita kayo. Ita tanakapanawon ti asawam. Kaya't ka kasarita anak ko. Napatag ti kayat ko nga ibagakan ka. Kanya amin ayat ibagayo tatang. Hala, ibagayo na ta. Dumdum nga gak. Kaya't kumanan nga ipalagipkan ka. Nga balbaliw ka kuman. Di mo urayan ang mapirti ti salunat mo. Gapaw ka dagiti bisyo. Masyan ka kumamat akad dagiti aginam. Nang runa ti asawam. Isaw ti ad-adda mangisaksakad iti panagbiagyaw. Kang runaan dagiti masapsapol ni Lilay nga anak yaw. Pagliw-liw aklang mo't ti arak. Apay, iparityo ka na tatang. Ay, anya pagliw-liw ang makunam. Kat mo isumatayin ti ad-adda pangipipanam iti birok mo. Di mo pa yan mayawatan ti asawam. Ay natatang, ad-ado ti kwarta ni Vina ng amsyak. Sa may sapay, sa anak tong agsakit, nga puta na salun atak a tao. Nawatan niya. So, sumardang kayo man, mang sermon kanya. Maring-ring akon ka nagiti kakastang ay bagbagayo. Nagsisindublat kay lakit di matan ng umay diti balay. Ala, makamu ka nga raw na nakaw. Talaga natangkan ti ulong. Di na kami nga ron pababasulan no agrigat kanto. Gapaw iti kasta nga aramin mo. Alawanan, tatang. Agawin kay kitin. Dapat pag nami ka nagiti kagayim ka. Alaom dagito a grocery, Marivina. Talaga aginatang ko dagito a para kada kayo. Agi aman ak unay, Maririna. Talaga nakasaysayat kakada kami. Maasyanak ngamin unay kan kamare. Irresponsable ngamin di asawam. Feeling baro naggargaraw. Kaslawan kayo a pamilyana. Gaputa tilatan bisyo na ti pangpangrunan na. Ay, huwan nga rod, Mari. Nga mangnamnama aklat tayo ti panagbaliw na. Tsak tulat tamaoma ang mga asikaso. Kan mang bagbagakin kwa na. Kaputa ay ayatak ni Lito. Naggasat at talaga ni Pare Lito. Nakaanos ka nga asawa. Ngam di naman laam mo nga ipatagday ta. Ipariknak kan ipakita klat na ti kinapatag na kanyak, Mari. Barbarang makapagpanunot tumatlaang. Kat baliwan na tikas jay nga ugali na. Sapay lang ko mga rod, takas tamare. Sige nga rod, dagawid akon. Indagas ko lang ang dagito'y para kada kayo kinilili nga anak mo. Lito lakay, kabailam ka diti agtugaw. At tuyan ti kanam, inyag ko dito'y siled. Wan bakit? Kabala. Apay lakay, ada ka di madi amarikrik nam. Ay bagamlaan, taitaray da ka manan iji ospital. Awan mo di amarikrik na binabakit. Malagip ko lang amin, nagitikinagumsang ko idagan ka. Hindi pa naman nalapit sa kanasalong atak pa'y.
Yung pagarup ko ini, no, sa anak ng sakit, kan kumapso. Pakawalan ako mabakit. As kasundak na to. Naure na o yung akin ka ini. Ala, taipan ka iti ospital. Ipakita ka iti doktor. Sige man nga ron, bakit? Ikarin. Nagbalbaliw ako. Namimpinsa na nagbalbaliw ti asawak. Dakkel a pagyamanak iti apo, gaputa na uray kumatlaang ti panagbalbaliw ti asawak. Ita, naragsak kamin nga agdiden na. Kastan, kitagyamanak. Tuy pagayam mo, Vina. Vina pagayam ko na sayat met. Gaputa na uray mumutlaang ti tinartarigagayam. Apa nagbalbaliw ti asawam. Ket kadagitimat kas iti asawam asigo da mamartek. Di tay kumaurayan na makaala tayo pa'y iti sagubanit. Sakbay ngagpanunot tayo ngagbaliw. Ala, agyaman kami iti panangibinglay mo. Iti daytoy apakasaritaam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Vina. Tila Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon kam ikanbiyag ita kat impatulod ti pagayam ang nagpailingid itinagan nga ador. Manipod iti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, adamat pakasarita kiti biyag, akayat ko nga ibinglay kada kayo ita. Tabareng makaibati kada kayo, iti basit nga adal, kada iti padak adumdumngeg. Bueno, papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Ador, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasano da ito yan, Roger? Mangrikap mo't amin na massage clinic. Sa dino pa'y itangay ti pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Awan mabalin tayo manong Ador. Pandemya mo't ngaminan. Dahito ti magkagapo no apay nga agsara tayo palaeng. Ay, huwag nga rod. Ay, huwag gayam. Kasanumot mga taitan, damarga kan ela. Huwag nga paiso. Kumusta da nga taitan? Ang damot lang ata abastuda? Tinasayaat. Intay da pasyaran. San abale, ag face mask tamat. Kayat ko na manong. Boring mat ngamin ti awan aramidan na. Inta pasyaran ida. Sige nga rod, mapanta. Kumusta kayong ditoy, Marga? Ne, sigamat gayam, Ador. Apay ngay may ka. Idinto ta maiparit ti rumwar no awan importante a papanam. Amangan no makaala kahit agrara ira asakit ita. Unay kamutin, Marga. Nagadumti imbagam. Kan may sa anak ngagmay-may sa nga imay dito'y ayan nyo. Kadwak ni Roger. May baga oras mo, manang Marga. Ay, kastamot kan ka, Roger. Ala, sumra kayo pa nga rod, Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo adwa, Manong Ador, Manong Roger. Makapaboring ti awan araramidan kan kasarsarita na. Huwag nga ron. Mailiw ka no ni Manong Ador ka ni Manang Marga. Iso a kinuyog ko dito ayan nyo. Anya? Tila ibagbagang mat, Roger. Katno si ka tinangawis kanyak. Sa bagay, agbagay kayo matkit di adwa. Tinasayaat. Panawan ta payla ida, Roger. Inta agluto iti merienda tayo. Wanela,
O sige, Manong Ador. Makaamukan ka ni Manang Margawan. Ah? Tila ibagbagat agad adwa agagayam ta. Ala, baybay ang talat taidan. Agistoryata man kit di. Tapno saan ta maboring. Nakaumay kayo umot dito'y boarding house mi ni Roger. Ma'am Daniela. At dan sakit di napatag nga ibagayo ah. Nagsasarita kami ngamin kadagiti kakadwak nga officers iti massage clinic tayo. Kat nagnunumuan mi, ang maiwaras ti daddo maapundo tayo ita a pandemya. Dakkel ti maitulong da iti awagas kadagiti kakadwa tayo. Gapotaawan pamastrakan tayo. Kasta ka di, ma'am. Sigurado ang maragsakan dagiti kakadwak ang masahista. Gapo iti dayta. Pagyamanan mi, numaawat dan ti interview akash. Talagang amin aparikot ti impay daytoy a pandemya. Ay, wan arod. Nga bala, kitaan ti grupo no anya pa'y dagiti makatulong kada tayo. Kat ibagam kadagiti kakadwam, nga urayan dala ang ti maiwaras kada kayo. Kat si kanton ti makaamo amang iwaras para kada kwada. Da kayon ti makaam mo, ma'am. Kat pagyamanan mi launay, gaputa adda kayo lata at tumultulong kada kami. Nang runa ita panawan, takas to'y matan ti mapaspasamak. Naimbaglakid din tadain ti management a cash assistance para kada tayo ang masahesta. Una rod ading Ella. Naimbag lang adda paggastos tayo, kabayatan ang nakasara tayo. O sige nga Rod, mangan tayon tapno saan nga agbaaw dagiti makan. Madamdaman ton ti panag-iistorya tayo. Kulmat nga paiso, Manong Ador. Enjoy yan tayo kaya di pa nagkakadwa tayo nga oray pandemya. Inton malpas tayo amangan, mapan kami to ka ni Roger iti grocery. Ay umayak mat adamot gatangak, Ella. Saanen manang? Inton mamisan ton ti panag-grocery. Ha? Agis istorya kayo pa ilaan ka ni Manong Ador. Ano niya? Pasensyakan Marga. Ngam tinulagak da Ella kan Roger. Tapno baybay anda ta dito'y ang makapagsarita. Nagloko dagijado. Pinanawan data matlatan ditoy. Ngam anya jay ko nam. Tinulag mo ida tapno panawan data ditoy. Uwan Marga. Ngamin, adda kayat kung may bagakan ka. Kahit napatagday to Anya nga min dayta, Ador. Pasensyakan Ngam kayat kung may baga, tipod no ang marikiriknak parakan ka. Anya nga min dayta. Di ka nagpalpalikaw pay. Ibagamlatan no anya talaga ti kayat mo nga ibaga. Di ka kumagumurgura, Marga. Agayatakan ka. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam ita kanyak, Ador? Laglagi pam nga anak ko. Upat da. Apay asyak pay lang ti pagdatunam. Gaputa talaga nga ayayatan ka. Kat napatagmatan kanyak dagiti amin ang napatagkan ka. Nubilang ikanak iti gundaway, amang ipanaknak itinapudno a panagayat ko kan ka. Ibilang kunto, kaspudpudno nga anak, dagiti anak mo. Sigurado ka kadi iti dayta, Ador? Uwan, Marga. Kat ikarik nga agbalinak to anapudno, kadagiti karikan ka. Kinapudno na. Adamot reknakan ka, Ador. Kat sapay la kumaa. Tadi nak to pagladingitan no aklunak ti ayat mo. Ikarik dayta, Marga. Gapo, taay ayatan ka unay-unay. Kablawan da kayo, Manang Marga. Manong Ador, naragsak kami agagayam yo para kada kayo. Agyaman kami, Ella. Ngam, di yu payla ko maipagbaga iti sabali a tao. Ti maipapan kada kami kan ni Marga. Kidawon mi, nga ilimot tayo paylaan ko mati amin. Awan pare ko ti dayta, Manong Ador. Awan pa nga rin tidakdakamatan mi, kanagiti kakadwa tayo, no dayta ti kayat yo. Ay na Manong Ador, Manang Marga. Agkalay sa kayo kitin. Sayang ti panawon. Sika talaga, Ella. Di ka madanagan. Dumting tumat lang dayta. Ang amno ita, narigat pay laeng. Gaputa madama pay laeng ti pandemya.
Sa bagay mo't kit di Ala, da kayo lat nga rodan ti makaam mo. Basta naragsak kami ka ni Roger, gaputa na ibkas matlaang ni Manong Ador, tinabayagan amarikrik nana para kan ka, Manang Marga. O, alang araw na. Ag-celebrar tayo. O, Ella, agluto tayo dito boarding house yun. Sige Ay, kayat ko day ta, Roger. Inta nga rod gumatang iti mailuto. Okay, awan parikot iti dayta. Ang siyaklatan ti Romar. Agbati kan dito. Agyaman kami kada kayo adwa. Talaga, agagayam da kayo. Nasaya at magtanadanon ka dito boarding house ti kabsat ko, Ador. Apay ka di, Manang Linda. Adda ka di ibagam kanyak. Talaga nga ada, Ador. Kat napatag ti kayat ko nga ibaga. Kayat ko asalod sudan, nupod no nga da relasyon nyo ka ni Marga akabsat ko. Jack ilibak, Manang. Ngamay ayatok ti kabsat mo. Kat kabalak apanak nakanday takan ka. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam kasanon dagiti anak ti kabsat ko. Adapay lagad-adal. Kabailam ka di nga ipatag ida. Uwan, Manang. Ipatag ko ita. Gaputa kabalak nga ipatag amin dagiti napatag ka ni Marga. Sige. Jaklapdan ti relasyon nyo. Ngam di mo kumapaspasakitan ni Marga. Gaputa siya ti makalaban. Ulitak ti agkari kada kayo, Manang Linda. Ipatag, kan ayatak itinapudno ti kabsat mo. Agyaman ako unay no kastador. Sige nga rod. Ibati ko dagiti injag ko dito anak natin. Da kayon ton ti makaamo amang iluto ka dagitoy. Agyaman hak, Manang Linda. Sige, agawid ako. Inakpay agpakada ka ni Marga iji kusina. Nakaragragsak tayo amin ita, Marga. Kamaudyanan na. Manglukat matla ang ti massage clinic tayo. Uray kaskasano. Ipalubos dan amang lukat tayo manan. Wen nga rod, kat sapay la ko ma. Taag sublimot lang dagiti sigod a customers tayo. Un Marga, idaw-dawat tayo dayta. Kumusta kayo dito, Manang Marga? Manong Ador? Kastoy, naragsak. Gaputag trabaho tayo matlaangan. Wen nga rod, adan tumatlangan maipawit ko kadagiti anak ko ija probinsya. Wan, Manang. Barbarang umadunto ti customer tayo inton agbayag. Di ka madanagan, Marga. Tulungan ka kadagiti anak mo. Agyaman ak no kasta, Ador. Mabainak kumakan ka. Gaputa saan mo mat a responsibilidad ida. Manipod ita. Ag tinulong tan. Nuumanugot ka lakit di. Agkalay satan. Ay ala, sorry Adaak ngamin dito O sige, panawan kayo pa Tapno makapagsarita kayo na imbag. Okay lang, Ella. Sana balay. Gaputa pagayam da ka. Wenmat nga agpaiso, Ella. Sige, Ador. Kasaritak to dagiti anak ko, maipapan iti daytoy abanag. Naragsakak para kada kayo adwa, Marga, Ador. Naadaan kamatlaangan iti love life. Una rod, ma'am. Kat sapay lang ko ma. Tamalpas matanda ito pandemya. Tapno ag sublimatan ito normal, tibiyag tayo amin. Sapay ko matakas ta, Ador. O sige nga rod, panawan ka pa'y ditoy. Kasaritak mo't dagiti daduma kakadua tayo. Sige lang, ma'am. Anya ka di pa'y lang tiar aramidam dito'y ruar, Marga. Nalamagan dito'y. Sumraktan di taunag. Pampanunutak lang amin ti sitwasyon ta. Kasanon, no saan dak akayat dagiti kakabagyam. Hindi ka kumagpanunot iti kasta. Saan dak tumot nga talabdan, gaputa talaga ngay ayatan ka. Kan maysa, nasayaat ka a tao. Isungawan mo't nga tati makunada. Sapay la ko mga rod takasta, Ador. Sige nga rod, sumraktan. Nalamiis nga agpayson dito ruar. Kumusta nga iti panakisarita tayo kanina na Linda? Mayat-mat, Roger. Impalawag ko kan kwa na, ti maipapan iti naamuan na. Nga imbagbaga ti ka anak maipapan kan ni Marga. Kasta tinasayat.
Siguro nyo ti mabalin adiyo pag kinaawatan ka ni Manang Marga. Wan Roger, jak ngamin kayat nga darom swa adimi pag kinaawatan. Gapo, tay ayat ag unay ni Marga. Ay na, nagmayat dito igit ti baybay. Naimbaglakid din, talampasan ti pandemya. Makapagpasyar tayo nakastoy. Wan nga rod, Ella. Isu nga enjoyin tayo ti aglangoy ita. Wala man ang aton. Katagyaman tayo iti Diyos. Kaputa di na tayo binaybayan, oray di karigatan ti pandemya. Gusto ka, Roger. Ala, intayo nga rodan aglangoy. Ag-enjoy tayo. Naragsakak, gapu nasarakak ni Ayat, oray kasla imposiblen, Mr. Lonely. Ita, naragsak kami kani Marga, ket kaden nami dagiti anak na. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Ador. Ador pagayam, agyaman kami iti panangibinglay mo iti daytoy apakasaritaam. Napintas ti love story yo. Ket ditoy ama panagnakan, ani Ayat, ket addan na eranta apanawen, tapno masarakam. Bueno, papagayam, inkay nangigan ti panakaidrama, ti pakasaritaan ti pagayam, ani Ador, ditoy drama tayo. Dear Mr. Lonely. Insurat ni Brian B. Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Triple R. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, ti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami, itinkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, ket manipod iti pagayam tayo, nga agpailinged itinagan nga Amalia at taga Baguio City. Ako nana, Dear Mr. Lonely. Naragsak kami nga agasawa, nga uray awan anak mi. Ngem jak ninamnama, adum tenggayam kanyak tiliday. Bueno, papagayam, intay mandenggen ti pakasaritaan ni Amalia, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lalaki ti impasnay mo kasinsin. Addan di taabay mo, oh. Wen, kasinsin. Narigata na ka nang ipasngay kan kwa na. Naimbag, ta normal na ta. Wan nga rod kasinsin. Ay na, addan anak yu kanila kay mo. Wen, kasinsin. Apalan ka. Gaputa addan anak mo, kasinsin. Alfred, nagpas ngayon ni kasinsin Arlene. Addan iti anak kanila kay na. Nagasat data dan anak da. Lakay, apay na tanga aging ga ita, kat di tamutan maadaan iti anak. Innam atawon tan nga agasawa. Anyangay nga ron. Nalapit na talaga saan ta amadaan iti anak. Diyak kaya nagpakita iti doktor. Diyak lakit di maklon. Nukunaan na maisaak alupos. Saan na nanaskan nga agpakita tayo iti doktor. Nugasat ta ti maadaan iti anak. Dumteng tulat na dayta. Angam no saan, nalabit akas ta talaga ti gasat ta. Ne, nakaturog ti kaanak di ta idana ah. Wan, kaipapaigdaklaang. Italaman na nakapasyar ka dito balay ti kamsat mo, anak kaw. Wananang, nang rekapakpay lang iti istor ko. Takayat kayo asarong karan. Kailiw ko ti kaanak ka. Bay ampay laang amaturog. O baum to inton makareeng. Imbag pa'y ti kabsat ko, tadan anak da. Ngam siya, aging ga ita, awan pa'y laang. Orayom lata, adan to lata. Kaanon to nga ta, nanang? Hey, basta dumteng to lata. Ay, uray ni kasinsin Arlene, nagpas ngayon. Siya laangan ti awan pa'y anak na. Ubing ka pa'y mat. Iso ang maadaan kayong tumot laang iti anak. Urayom laang, Amalia, anak ko.
agawid kan anak. Ang mga no agdanag kan kanila kay Mau. In-text ko kan ko na nga dak dito balay ti kabsat ko, nanang. Imbaga kayuray na klabiit, tagsango kami to amangan. Sana bale, tadamot day talinuto yu ayawid ko. Wen tapno saan kanton nga agluto pay. Day tamangan lang nga, hindi aramidan yaw. Nanang, no, ada anak ko. Umay kay to nga tamot iti balay mi, tapno agaywan iti apo ko yo. Katuan kabayatan asibibiyagak. Tumulong aklata kada kayong agaywan kada giti apo ko. Kaano ako tumatanga agsikog? Ay, unay kan aya. Nyalakit din. Ikabil mon iti eco bag day ta inlasin ko ang makanta agawid kan. Ang mga numabisinan ti asawa. Mangantan na kay. Naimas ti luto ni nanang. Nanganakon, mangan kalatan. Sa dino tinanganan. Lang restaurant kami kanira mo nakatrabahwag. Kasta? Ay, imbagam ko mga rod, tananganak kun ija ayan dananang. Sayang pa'y dayto'y tarao, tasaan mo't gayam amakan. Inaklangan ipakan iti aso. Ala, tapnaawan makunam. Kaduan ka na mangan. Basta di kan gumurgura. Alfred, maturog tan. Masapak pa'y ngagringin tun bigat. Agluto ak iti armusarta. Tas tamot tan ti balon mo ang trabaho. Pagdaawag ko. Mabit lang, tasong batak. Hello? Apay kas niya eh. Naskan ka di nga umadayo ang mga sumbat iti cellphone na. Di na ka di kaya't ang mga ti pagsaritaan da iti mawag. Asino nga ta ti mawag? Asino di mawag? Tanaskan pa'y amapan mo sumbatan iti ruwar? Di may sa akong parek. Apay nga inawagan na kakatrabiin. Kuwan? Saan ka nung kami na makaturo? Alaki din, maturugtan. Nakaturugan ni Alfred. Aginaya da ka bumangon. Di cellphone na. Alaan ko ti abay na. Adita, naala ko na. Kitawag man no asino ti kinasarita na itay. Apay anas kan nga umadayo amang sumbat iti awag na. Jack ma-open ti cellphone na. Ada password na. Ito man pa nga ada password ti cellphone na. Idinto ta sigud mat amalo kataklat ta. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Adda ilimlimod na kanya. Ato yan ti balon mo. Ado ti insaganak asidaan. Saan akong ngagbalon? Tadamang pakan kanyakin tun pangaldaw. Asino? Katrabahwak ni Ramon. Kasangay na itangal daw. Ngamsyak lakano ti ilibre na iti pangal daw. Ay, imbagam ko maadagos. Tasaan akon nagluto pa iti balon mo. Kanang tulat ta daytan. O ala, ina ko nagpalas ta sumra ka kun iti trabaho. Agduaduak ka nila kay ko, kasinsin. Kasla da ilimlimod na kanya. Adan samot ng babae na. Gapo ka dita kunam anaskan nga umadayo amang sungbat, iti awag na. Kan adda pa yan password ti cellphone na. Kasinsin, tapno may kat ti panagduaduam, di surutam itinalimad. Ha? Surutam itinalimad, aging ka idya opisina da. Kat orayam manan arumwar iti opisina da no lunch break da. Nga agpapan iti irurwar da iti malam. Kasladyak maaramid ti kasta, kasinsin. Pankam nupod no ti atap mo, wano saan. Iti kasta, may kat ti panagduaduam. Jak aramidan ti kasta kasinsin. Mamati akasaan nga agaramid nila kay ko iti kalukuan. No kasta, ikatam ti atap mo nga adda babae na.
Mabalin ka diti gumatang. Anya tigatanga, miss. Ada umawawag. Aha. Hello, Alfred, sweetheart. Imayak dito'y ayan nyo. Ngamjak ka mo no sa dino ti balayo dito eh. Ang payano pa ni Kadita. Kaya't ko lang makita ti asawam, sweetheart. Pumanaw Kaditan. Agsubli ka diti dagos mo. Urayan na kityan. Okay, sweetheart. Bye. Manang. Among ka dino sa dino dito itibalay ni Alfred? Alfred? Amalia tinagan ti asawa na. Ha? Kwa, diyan mo. Apay, anya di ka sa pulam ka ni Alfred? Kaya't ko la amaam-am mo ti asawa na. Sino ka kadi? Kapinanom ni Alfred. Sige, ibagakan ka. Kat sikan ti mangibaga iti asawa ni Alfred. Ama si Kuga ko. Anya? Masikog ka? Juan? Siyak itan ti ay-ayatan ni Alfred. Kat naragsa. Gaputa maipaayak iti anak. Idinto ta ti asawa na. Kat lupas. Anya? Aday ta. Nairikap ko ito istor ko. Mapanak itamot lang iti opisina pagpapayan ni Alfred. Apay akas to eh. Nagpigsa ti panagkambak-kambak. Akas na kayat ko ti agigkis nga po iti gurak. Nas nga na matakwatak ti kinapudno. Aday jay akarla kat babae ni Alfred. Ramon, naimbag talakita ka dito ruwar ti opisina yun. Ayan ni Alfred. Kuha, Amalia. Ramon, sikat ti kasi nga dan agayam ni Alfred dito opisina yun. Mabalin ka dito agdamag? Adda ka di babae na? Kuha, umay ka. Saan adito iti pagsaritaan ta, Amalia? Mapantay ti restaurant. Taijay tang agsarita. Diyak na yung pag-arop aliputan ng ti asawa. Idi pa ilang abinagbagak ni Alfred, Amalia. Ngam, kaya't nakano ti maadaan iti anak. Isu aday ta. Idi naamam muna ni Carla. Tinutupan na maten. Ramon. Ngam pagkalmaam la ko matirik na, Amalia. Di ka agdardara sudos. Nga agaramid iti kontra kadakwada. Taamangan nuad adda aparikot ti ipaina. Diyak maaklan na ito'y Ramon. Nakainuman mi idi ti grupo da Carla. Iji anagam amuda ni Alfred. Pagamuan, tanamuak nga dagaya man relasyon da. Nagsakit, Ramon. Kasla diyak maklon. Ang pang-asim Di mo ko masasawon ka ni Alfred. Asyak tinangibagakan ka. Uwan, Ramon. Katagyaman nagtaimbagam kanyang tipod no. Andan ti manglilipot. Amalia? Manglilipot ka! Awanan kay di bain! Pastrakan nakpay. Anya ti parikot mo? Sige, agsilatan. Pumanaw ka di balay. Pakawanan nak, Amalia. Anya ti aramid agtapno Saan mapakawanak. ka mapakawan? Pumanaw ka! Amalia. Alam, dagiti kawas mo na pumanaw ka di balay. Adda karbangak di balay. Gaputa balay taado na ito'y. Nagbanugang taado tinagastos dito'y. Amalia. Katsi ka! Adda babaim. Isuawan karbangam nga agna dito'y. Kadyak kayata makadun na timang nilipot na tao! Amalia. Pang-aasim ka, Pumanaw ka! Ay, una yan. Kunaknoan niya tinapasamakan ka. Tay mag-agsabaan nga inawagan na ko may dito'y balayaw. Nga pa'y akas na tirupa ma. Napuyat ka kadi ang nagsangsangay. Nanan, pinapanaw ko ni Alfred di balay. Kaputan na babae na. Nakita ka mismo niya babae na taimay dito'y.
Anya, Nagsina kami ka ni Alfred. iti anya aga po ang nagbabae ti asawa. Gaputaging ga itagatawan pa'y anak mi, nanan. Katay jaya Carla. Masikog itan. Anya matan ti asawa. Kasna siya kabalan. Pagkalma ang tirik nam anak. Natural ang nasakit. Talino ko na ka ti asawam. Ay gampang nga asin. Tadi ka agar aramid iti pakadadaulam tumutla ang iti udin na. Nanang. Ay ala, bayamon ti asawam. Naapay ngamin ngaging kaita. Kati ka maparaburan iti anak. Dahil tati makagapuan ng babae ni Alfred. Nagsakit, nanang. Hello? Sino ka? Sorry ka lang, aman niya. Gaputa di na kan ay ayatan ka asawa. Siya kitaan ka ay ayatan na. Kan masikong kapon. Anya? Sorry ha. Ngam saanan na agsubli ni Alfred kan ka. Hoy! Garang ganjang a babae. Uray agan ano ka. Kabit kan tulat ka. Aga-aga witi asawa. Ti awa ng bae na babae. Sige lang. Agragsak kayo ka ni Alfred. Nang saan kayo ang mapakawan? Napan ko kinasaritan ni Alfred, kasinsin. Napana ka mismo iti dagusda iti babae na. Nakasaritak ti agnagan iti Ramon iti opisina da. Taiso mati ko nam agayam na itchay. Anya tinapasamak iti panagsarita. Kaya't nalakano ti maadaan iti anak. Apaman ang maala na ti anak da ka ni Carla. Adaywan nanday to eh. Agsublikan ka. Kat umadayo kayo dito eh. Kasla nalakat ikastang ibagbagana. Kaya't nalakano nga ibagaday taken ka, idi paylaan. Ngam maamak, taamangan nuguraan. Talaga akaguratunay. Diyak mapakawan. Kasinsin, kasano no agkid daw iti pamakawan kan ka. Kaya't na nga umadayo kayo. Akadwamin to ti anak da iti kabit na. Huh? Saan? Agsina kami laangan. Tapno mamaminsan ti sakit. Kasinsin? Tano makisinubli anak kan kuana. Kat kabalay minto ti anak da iti kabit na. Paipalagip to lata kanyak ti kinagulib da. Iso amas kay kayat kulaangan. Asaan kami nga agsinublian. Nagpasngay ni Carla, Mr. Lonely. Kat imadayo kano akadwa na ti anak da. Gaputa nakasarak iti lalaki abaknang. Ita, kayat ni Alfred ti agsubli kanyak. Ngem jakpay inawat, gaputa na sakit latta kanyak tinaramid na. To'y pagayam mo, Amalia. Agyaman at pagayam Amalia iti daytoy abakasarita. Pudno ang nalaka ti mamakawan, ngem narigat ti manglipat. No pa'y gasta, sapay la kumata maikam iti sabali agundaway ti asawam, tapno mangrugi kayo manen. Ala, palagip manen daytoy karagiti addaanen iti asawa. Aliklikan kuma ti sulisog. Tati sulisog, dadaelen na ti pamilya. Ditan gagayem tinaggibusan, ti pakasaritaan ngayon patulod ti pagayam tayo ani Amalia ti Baguio City. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos para iti script kan direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay.